Uba Prestun Tensong sembut Menteri Rangba Ulathung Mau Nongrim hakalai pauterik naiwing nakabenta kesurok Intermediate Road Laila Chapor Sora kabahan riu point saw kilometer hakamang pisa kabah khat prak lur tingka lingba ka Special Assistance to States for Capital Investment Arajar Arpu Ar adu Arajar Arpulai jong sarkar jela. Te akan ngapor kum kadak jong kajing play yunu mau bangibu yunu mau nongrim man sedang ye ne srok nang ni na laila hadu hang ke pokosra dengan play yunu mau banga kerben skem bangila robat pendep ne kam hapo kapor kapiak. MLA Karanikor constituency uba Pius Marwen, uba Olan Singh Sun, MLA Kamausan Ram, uba Kiki Mawa, Chief Engineer ke PWD Roads, uba Tilingwa, Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District, mat kiwe ki officer sarkar ki ladon hakani ke sengi. Da kabangi penio ia ka surok kababit kababiang. Bat lengba kata. Ki khun ki siu ki pateng jompi. Kinya imja. Lengba jom ka tourism sector. Jika bangamut ban ong ban gentu kan pam ye pi parok na kata daw. Ihap ban ya trelang bat ka surga. Long sa kumnu tong ini trelang bat ka surga. Nama genteng teng hakijing long beriu jungi jad bom itenat iu Pius Marwen shu object bet ya kababaharu. Tangga isi iu Prestun budoi NPP mo. So ya. Iu objek lek objek. Kren perkat pada ke banjir ala syai. Nenga omi pingin bu syua. Ya ka interest jong ki pajba hakmat. Ya kiwe bu syadid. Enrei ladagin kwa kata kam lele. Ini ong sukumu. Nakakadawa kot na wer kamtam yakin ong sobisnong jong Karanikor civil subdivision berkoi. Simkia namat kane kajing sedang bantut karoi kapa. Hakane ka area ke jong pi kelas dang. Batang kanu aning la connect baka South Garo Hills. Tiba bon na South Garo Hills kinang ya syuk nang nono kinyat nang ninapi. Kanlong ke jengkerku ke bakarau. Nang ta syuk kiba bon kiba apply mentai ya ka mining lease. Banti dewyong kat kum ka an. Kabaka sarkar India kalabu. Kiba bon ha kiba laya apply. Balay meneng anak niya keren bat uba Pius. Ngong sna no design la pa ya kasurok nang tay na mau bakan mi hang ni nong jiri. Namar badai kan ni ke Jaka ka bangin export ya udoyong. Nang tay na mau udoyong ka ukol deposit ubong pi daki million metric ton gidon. But daki spas ne mune. Kalau kejinggerku ke bekerau, hak perkat ya kata. Ngimya dan porsuk ban ong ban lek tikiway ban syuya isi pramangi ban syuya bisdi pramangi. Lain ban syuya syok ya dak anak kita kibawan tray hang ni. Kam don jemur. 4 slem don ko kasin kia thang ya to machine hang tei ka surok ka bisna nanong stoin syapok wa kaji ngapun USB ngong wat hadu banala. Deman kem. Bala iu pitang ni kata mesin, pitang ni kata mesin. Tang ban penslem, ban pendep ya keslok. Kababut PC bagi pajba jong Karanikor civil subdivision kinyo ya kesulok kababah.